Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ubutegetsi bw'intara yacu mu burasirazuba bwa Kongo bwatangaje ko ikigo cy'indege cy'umurwa mukuru w'intara Kisangani ku cyumweru kibasiwe n'ibitero by'indege za drone ziba zitwaye ibisasu zigaturikana nabyo cyangwa za kamikaze. Ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok Kisangani cyeruka guterwa na drone ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize, nabwo hari ku cyumweru mu gitero kigambwe n'umutwe w'ibitero. Mu itangazo uvugizi w'intara Claudine Irondia yavuze ko nye muri izo drone zateye ku cyumweru zarasiwe mu kirere cya Bangkok hagati ya saa 9:48 na saa 1:48 na amasaha y'umugoroba. Irondia avuga ko yanyuma yarashwe mu gihe indege ya gisivile ya kompanyi ya CAA yari iri kugwa ku kigo ndege saa 1:45 za nimugoroba. Itangazo rya Irondia rivuga ko izo drone zoherejwe n'umutwe w'ibitero ufashijwe n'u Rwanda. Ibitero cyangwa leta y'u Rwanda ntacyo baratangaza kuri ibyo birego bya leta ya Copo. Ubusanzwe u Rwanda ruhakana gufasha umutwe w'ibitero. Ubushize ko huneye nangu kuri FC-23 yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu guteraho bagenzura ubu zizajya zirasirwaho zituruka. Yongeyeho ati gukoresha Kisangani nk'aturuka ibikorwa by'iterabwoba bigabwe ku butaka bwacu birabujijwe. Ubu Kisangani ntikiri ikirindiro gifite ubudahangarwa. Umuryango umwe bwa Afurika wamaganye umutwe wa FC-23 ku gitero giheruka kuri iki kibuga cy'indege cya gisivile. Igisirikare cya FARDC kimaze ibyumweru kigaba ibitero bikomeye byifashisha za drone mu bice bigenzura M23 mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ibitero byahitanye umuvugizi w'uyu mutwe Lieutenant Colonel Uringoma nk'uwa mubombe yakomeje kuvuza ubuhuha ku cyumweru nyuma y'uko kuwa gatandatu tariki ya 28 z'ukwezi gushize isaa 12:00 z'umugoroba iro ry'ingabo z'ubutetsi bwa Kinshasa zitwitse umudugudu wa Karongi mu karere ka Minembwe zikoresheje drone. Itangazo ryashyizwe ahagaragara Museveni rivuga ko ku cyumweru itariki ya mbere Werurwe kuva mu gitondo izo ngabo zakomeje gutera ibisasu bitero abantu mu bice bitoya cyane bya Karenge hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ku isaha saa 1 za mu gitondo ku cyumweru abagize ry'ingabo zireta cyane cyane FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR n'amacancuro hamwe n'inyeshyamba z'abazirendo bagabye igitero ku bantu babo ikakenye no mu karere byegeranye. Kwera ibyo bitero bikomeje FC-23 iramenyesha abaturage ba Kongo ko ingabo zabo zikomeje kuba maso byimazeyo kandi ko ziteguye kurengera no kurinda abaturage b'abasivile bazira intambara yatewe n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa bwahisemo iterabwoba kurusha amahoro. Nako byari bimeze kandi imirwano ikomeye kuwa gatandatu ushize yahanganije abarwanyi FC-23 n'iro nyeshyamba z'abazirendo zifatanije na FARDC mu midugudu myinshi muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu burengerazuba bwa Kongo Kinshasa. Nk'uko amakuru menshi abivuga, imirwano yari yiganje Indete mu gace ka Muhanga muri grupu ya Buwabo, indi mirwano yavuze Imashaki muri grupu y'amaboko ya mbere, Irukore muri grupu y'Abanyungu. Nk'uko amakuru aturuka muri gace agira mu kinyamakuru Media Kongo bivuga, mu guhera saa 11 za mu gitondo humvikanye urusaku rw'intwaro zebereye n'izoreje muri imidugudu itatu yo mu murenge wa Banyungu. Biravuga ko inyeshyamba z'abazirendo zagabye ibitero icyarimwe bagerageza kwigarura utwo duce duherutse kwigarurwa inyeshyamba z'M23 muri iki cyumweru. Imirwano mishya yabaye nyuma y'indi mirwano ikaze kuwa gatanu yabera ahitwa Kinyumba no mu nkengero za Nyabyondo ndetse n'Ibuguri hafi ya Rushebere muri grupu ya Buwabo, aho byavuga ko hari ibirindiro bya FC-23 byatwitswe n'abazarendo. Amakuru aturuka muri ako gace kandi avuga ko hari igitero cyo mu kirere cyagabwe na drone ya gisirikare bivuga ko kibasiye imodoka ya FC-23 ku mugoroba kuwa gatanu ku muhanda mu Shakirubaya. Nta mibare y'abapfuye yatangajwe. Hanyuma ari ku mutwe w'inyeshyamba ya FC-23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa wemeje urupfu rwa umuvugizi wa gisirikare wa Lieutenant Colonel Uringoma uvuga ko yishwe tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu ntambara isesuye ushinja Kinshasa gusubukura. Nimwe bwa mbere M23 itangaje mu buryo bweruye urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma nyuma y'uko amakuru avuze ko yiciwe mu gitero cy'indege no itajya mu pilote cyangwa se drone cy'ingabo za Kongo Kinshasa kuwa kabiri w'icyumweru gishize hafi y'Irubaya ni mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Iki gitero cyiciyemo abantu biburi 9 ariko gihushaho gato cyane mukuru wa gisirikare w'uwo mutwe Jean Sultani Makenga wahunze nta nkomyi nk'uko abantu bane babibwiye ibiro na kuri Reuters. FARDC yakomeje guhakana kurenga ku gahenge impande zombi zemeranjeho kenshi ariko zigashinjanya kukarengaho, ariko leta ya Kongo ivuga ko ifite uburenganzira bwo kurengera ubusugire bw'igihugu. Mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu uvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku bushake ku gahenge buteza intambara isesuye kuri FC-23 bugambira mu buryo bw'ibanze abasirikare babo n'abaturage babo b'abasivile bukoresheje drone hanze y'imirongo y'imbere ku rugamba. Atuko kurenga ku byemeranijwe kugaragara kwatwaye ubuzima umwe mu basirikare bakuru w'igisirikare giharanira impinduramatwara cya Kongo Colonel Uringoma. Kanyuka yavuze ko ibyo bikorwa bya leta ya Kinshasa bikomeje kwambura ubuzima bw'abasangiye igihugu benshi b'inzirakarengane. Ati ibi byaha ntibizagenda tubireba gutyo gusa kandi ntibizagenda bidahanwe. Kwibuka bishwe bigira icyo bidutegeka kandi biha umukoro inshingano yacu duhuriyeho. Ntacyo leta ya Kongo yari yatangaza ku mugaragaro kuri iri tangazo rya M23 cyangwa se ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma. M23 ivuga ko imaze ibyumweru imenyesha abafatanyabikorwa bo muri gahunda igamije kugera ku mahoro ko agahenge kakomeje kurengwaho n'uruhande rwa leta mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ariko bakabyirengagiza. Yavuze ko nubwo igikomeje kwiyemeza gahunda y'amahoro ishimangira umurava wo kurinda abasivile n'ibyabo, M23 igenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo birimo imijyi ikomeye cyane ya Goma na Bukavu yafashe mu mwaka ushize. Inzobere z'Loni n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha M23 mu kuba abasirikare ibikoresho n'amategeko
u Rwanda ruhakana gufasha uwo mutwe ariko rukwemera ko rufitanye ubufatanye nawo mu by'umutekano kandi ko rwakizeho ingamba z'ubwirinzi. Kuva mu byumweru bishize imirwano yarakomeje mu bice byinshi by'uburasirazuba bw'igihugu hagati ya M23 na FARDC n'abafatanye nayo, nubwo ari ibikorwa by'abahuza banyuranye barimo Angola, Qatar na Amerika biherutse no gutuma izo mpande zemeranya ku gahenge. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 yagarira kongera ikubura. Kwa kabiri mu ijambo yagejeje ku gihugu, Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kuva ku mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi zirimo n'intambara hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda binyuze mu masezerano y'amahoro. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye Washington mu kuboza ku mwaka ushize. Nararanganisha amazi kunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manitswe Perezida wa Kenya arimo kunengwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma y'uko yanditse yamagana ibitero birimo gukorwa na Iran ku bihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ku nshuro ya mbere avuga kuri iyi mirwano yatangiye kuwa gatandatu, buriya Muruto yanditse ku rubuga rwa X mu gitondo cyo kuwa mbere ko Kenya yamaganye ibitero kuri Emirati z'Abarabu, Arabia Saudite, Iraq, Oman, Kuwait, Jordania ndetse na Bahrain. Iran ivuga ko irimo kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri muri ibi bihugu. Perezida utavuga ko guhindura iyi ntambara y'akarere bishyira mu kaga gakomeye amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga, asaba impande bireba kujya vuba mu biganiro kuba atamaganya ibitero kuri Iran ntanihanganisha Iran, igihugu gifitanye ubucuti na Kenya. Kwicwa ry'umutegetsi w'ikirenga wacu Ali Khamenei byarakaje bamwe mu banyakenya. Umwe yanditse Mr President cyangwa se nyakubahwa perezida, ntiwigeze wihanganisha ku rupfu rwa Imam Khamenei. Iran yari inshuti yacu, unati birenze ubushobozi bwawe Mr President. Fata popcorn zawe urebe umukino w'abahungu bakuru. Undi nawe ati wa mugabo we, urashaka ko natwe batuzira? Reka izo ntambara si izacu, reba iby'amazi aciriritse. Uyu ni umushinga uvugwa cyane muri Kenya na politike za hano, muri make reba ibyo ushoboye. Undi atese Kenya hari icyo yavuga kuri Amerika na Israel, gusa si bose bamunenze. Undi yanditse tuvuze neza Mr President, igisubizo kiganisha ku mahoro kirakenewe aka kanya. Kugeza buretse Ruto, abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere Kenya irimo hafi ya bose birinze kuvuga kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati, yaba kwihanganisha Iran cyangwa se kwifatanya na Amerika na Israel. Ku cyiciro cy'umuryango w'ubumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamaganye ibitero bya Amerika na Israel kuri Iran kimwe n'ibyo Iran yakoze byo kwihorera. Ibi bitero bikurikiye amakimbirane amaze iminsi atutumba no guterana amagambo kwa hato na hato. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika waburiye ko gukomeza imirwano bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'ingufu ndetse n'ibiribwa. Ingendo z'indege n'iz'amato aca mu horoheri munsi zose zagarutswe mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika watanze inama yo gukemura ibibazo mu mahoro n'ibiganiro kubikemuza urusaku rw'imbunda n'ibibombe bikomeye kuko bishobora kuba imbarutso y'intambara yeruye ku karere kose. Izi mpungenge z'uyu muryango zisangiye na bamwe mu baperezida b'ibihugu binyuranye byo ku mugabane wa Afurika. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye impande zihanganye kwifata no gusubira mu nzira y'ibiganiro, aburira ko umwuka mubi uri kwiyongera uteza icyago gikomeye ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ashingiye ku mateka y'igihugu cya Ramaphosa yavuze ko amahoro arambye ashobora kugerwaho gusa binyuze mu biganiro, ubutabera n'imibanire ishingiye ku kubahana no kubana mu mahoro. Mu ihembe rya Afurika, abategetsi ba Somaliland n'amashyaka atavuga n'ubutegetsi muri ako gace ka Somalia bashinja Iran ibitero byagabwe ku bihugu byo mu Kigobe, bavuga ko bibangamira umutekano w'akarere. Ikinyamakuru Sudan Tribune cyatangaje ko Khartoum yamaganye bikomeye ibisasu bya Misiri bya Iran byibasiye Qatar, Kuwait, Jordania na Bahrain, ariko ikirinda gushyira Leta z'Ubumwe z'Abarabu mu itangazo ryayo rya diplomasi. Ibihugu bimwe bya Afurika byatangiye gufata ingamba zo kurinda abaturage babyo bari mu bihugu byibasiwe n'ibyo bibazo. Uganda yasohoye itangazo ry'umutekano risaba abaturage babo bari mu byo bihugu kuhava niba bishoboka. Yanekuyeho abakozi ba ambasade batari ngombwa i Tehran, isaba abasigaye kuguma mu ngo no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuyobozi. Kenya yagaragaje ko umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati ushobora guhungabanya ibyoherezwa mu mahanga birimo icyayi, ikawa, indabo, inyama n'imboga, byose bishingikirije cyane ku masoko n'inzira z'ubwikorezi zo muri ako karere. Abategetsi bavuze ko leta iri kuganira n'abafatanyabikorwa no gushaka izindi nzira n'amasoko byafasha kugabanya ingaruka ku bukungu. Tanzania yavuze ko irimo gukurikirana hafi biri kubera aho ifite ambasade, inagira inama abaturage babo bari mu ibyo bice byibasiwe kuba maso. Kenya na Tanzania zombi zifite umubano ukomeye w'ubucuruzi n'ibihugu byo mu Kigobe, bityo hakaba hari ubwoba ko ihungabana rirambye ry'inzira zo mu nyanja ryagabanya amafaranga ava mu byoherezwa mu mahanga. Kenya yohereza cyane icyayi, ikawa n'indabo mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Qatar, mu gihe Tanzania yohereza ikawa, cashew, cloves n'ibindi bicuruzwa ku masoko yo mu Kigobe. Ihungabana ry'uburasirazuba bwo hagati rishobora kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi no ku bukungu bw'ibi bihugu. Hagati Oman yamaganye ibitero bya Amerika na Israel, isaba akanama k'Loni gashinzwe umutekano guterana byihutirwa, mu gihe Misiri yavuze ko intambara igenda ifata intera ari akaga, isaba igisubizo cya diplomasi. Ibi bitero Amerika na Israel bivuga ko bigamije gukumira ibyago biva kuri Iran, byatumye Iran nayo yihorera, byongera ubwoba bw'uko intambara ishobora gufata igihe kirekire. Ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba nabyo byasabye ubworoherane. Nigeria na Senegal byasabye Amerika
Israel na Iran bugabanya umwuka mubi no gusubira mu biganiro biburira ku ngaruka zishobora kwibasira umutekano n'ubukungu bw'akarere. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba usaba impande zose koroherana cyane no kubahiriza amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ihame ry'ubusugire bw'ibihugu n'iryo gukemura amakimbirane mu mahoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Nigeria yaburiye ko gukomeza imirwano bishobora guhungabanya isoko ry'ingufu ku isi no kongera igitugu ku bukungu bw'ibihugu byibasirwa n'indegaruka ry'isoko mpuzamahanga. Senegal yaburiye ko gukomeza imirwano byongera ihungabana rya politike ku isi no gukandamiza inzira z'itangwa ry'ibicuruzwa zari zisanzwe zoroshye bikagira ingaruka mbi ku bukungu bwa Afurika. Abategetsi ba Afurika bavuze ko ibibazo byongeye kwerekana ko umugabane ugihura n'ingaruka z'ibibazo biturutse hanze, basaba kongera ubwigenge mu by'ingufu, gutandukanya amasoko n'inzira z'ubucuruzi no gushimangira ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika kugira ngo bigabanye kwibasirwa n'ihungabana ryo ku rwego rw'isi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatse wa Kampala bafunze ibiro by'ishyaka People's Front for Freedom uruhande rwa Katonga Road rw'uwo mukuru FDC kubera kubura ubukode. Umujyi wa Kampala wavuze ko ishyaka ririmo ideni rya miliyoni 20 z'amashiringi z'ubukode, ariko perezida w'iri shyaka Elias Lukwago yavuze ko kubafungira bidakurikije amategeko. Uyu mugabo usanzwe w'umunyamategeko yavuze ko iri funga ridakurikije amategeko kuko izi miliyoni baka ku bukode bw'ubutaka inyubako iriho atari ukuri uko izo nyubako atari ibikorwa by'ubucuruzi. Ibyo asobanura nko gusobanura nabi amategeko agenga umusoro. Lukwago yavuze ko ahantu ishyaka rikorera hadakwiye kuba hasoreshwa ku kavagari k'amafaranga kuko nta bikorwa bya buri munsi bihabera, bahurira rimwe na rimwe bibaye ngombwa. Ikinyamakuru Daily Monitor cyenswe ishyaka PFF ribona ko nta handi yiba ku isi nzima ko ibiro bikuru by'ishyaka byishyuza ubukode, cyane ko nta bucuruzi riba rikora. Umunyamakuru wagize yasanze ko ishyaka rikorera hafunzwe na leta, ariko umujyi wa Kampala uvuze ko hafunze kubwo kwibeshya kandi utari kuhafungura uko byahuriranye n'uko weekend yari yatangiye. Uyu mujyi ariko wavuze ko kuva ku ishyaka rikorera hatagomba kwishyura ubukode bw'ubutaka atari byo kuko atari ahantu hagenewe gutura. Mu mujyi wa Kampala hari impaka ku kumenya niba ibyicaro by'amashyaka bikwiye gusoreshwa kandi bitari mu bucuruzi, bigatuma haba kurebana nabi hagati y'amashyaka n'ubuyobozi bw'umujyi bushaka umusoro. Hagati aho perezida Museveni bw'umunyapolitiki banganye mu matora Robert Cyaguranye Senta Marias Bobo Wine ko nta muntu w'umusore ku myaka 40 amusaba kwibuka ko nawe ubusaza mushinja byanze bikunze ari kubusatira. Uyu munyapolitiki yakunze gusaba perezida Museveni imyaka 41 kurekura ubutegetsi akabuha abakiri bato mbese urubyiruko. Ku cyumweru mu kiganiro urubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga ari mu rwuri rwe ahitwa Kisozi atavuze mu izina Cyaguranye, Museveni yibaje ukuntu umuntu w'imyaka 40 ahora asaba ko abakiri bato bahabwa umwanya bagakina politike. Ati nta muntu uba muto ku myaka 40. Museveni yitanze urugero avuga ko ku myaka 22 yari mwarimu uciriritse ariko yaguze rwakitura. Ati sinibaza ukuntu umuntu w'imyaka 40 avuga ko akiri urubyiruko. Museveni mu mvugo itabye ati ku myaka yanjye 22 nasize urubyiruko twanganaga ruri guceza n'abakobwa njya kugura rwakitura hari ibihuru n'ibigunda. Yongeye ko ku myaka ye muri za 40 hari mu 1990 yaguze ahangaha Kisozi, akumva ko ngo Bobo yirirwa avuga ko ari umujene w'imyaka 40. Ati nta mujene w'imyaka 40 bahora bashuka. Charles Wisujaja ni ibiganiro bisanzwe bihuza perezida Museveni nawe mu ngeri zitandukanye bari mu rubyiruko, abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi babaganira ku bibazo bitandukanye birimo iterambere ry'igihugu, ubukungu n'uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Ni ibiganiro bikunze kuyoborwa n'umukobwa wa perezida Museveni witwa Natasha Museveni Karugire, aho ibyo biganiro bitambuka mu buryo bw'ako kanya ku mbuga nkoranyambaga, kuri televiziyo no kuri radiyo zitandukanye. Perezida Museveni yanagiriye urubyiruko inama, atanga urugero ku bakurikirana umupira w'amaguru cyane cyane w'i Burayi bakanirwa gukora no gutekereza ku iterambere ry'igihugu cyabo. Ati ni muto nzi gahunda zose za leta, ariko kugira ngo mwe mubihe agaciro mwibereye muri Arsenal. Hari umuntu wambajije ngo ni ekipe ufana, nanjye ndamubaza nti ngo iki njyewe Yoweri Museveni General nta nshuro nimwe ndareba umukino w'i Burayi. Tukiri kuri iyi ntambara abantu bagera ku 108 bapfuye mu gitero cyagabwe ku ishuri rimo y'epfo y'Iran nk'uko umushinjacyaha ku gace yabivuze. Byabaye mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel bagabaga ibitero bikomeye by'indege kuri icyo gihugu. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa kandi ko ari urundi rupapuro rw'umukara mu mateka y'ibyaha bitabarika byakozwe n'abagizi ba nabi. Israel cyangwa se Amerika ntacyo byavuze kuri icyo gitero cyagabwe kuri iryo shuri riri hafi y'ikigo cy'ingabo za Iran Revolutionary Guard Corps cyari kigambiriwe n'ibyo bitero. Umuryango utabara imbabare wa Iran Red Crescent watangaje ko nibura abantu 201 mu gihugu hose bishwe n'ibitero by'indege, naho 747 barakomereka. Abayobozi ba Croix Rouge na Red Crescent bari Geneva bavuze ko umuryango wasabye amatsinda y'ubutabazi ngo ajye kuri iryo shuri nyuma y'ibyabaye. Mu mategeko yavuze ko iryo shuri riri mu mujyi wa Minabu mu ntara ya Muzani ryarashwe ibitero bitatu bya misile. Iri shuri riri muri metero 600 uvuye ku kigo cya IRGC. Ikinyamakuru bisi cyagenzuye kandi cyemeza amashusho agaragaza ibyabaye nyuma y'iturika, ahaboneka umwotsi uzamuka uvuye mu nyubako, abantu benshi bateraniye hafi aho kandi hakumvikana abantu basakuza bafite uburakari. Icyo kinyamakuru ngo nticyabashije kugenzura no kwemeza umubare wabo bapfuye kuko ibinyamakuru mpuzamahanga akenshi byangirwa kwinjira muri Iran bikagabanya cyane ubushobozi bwo gukusanya amakuru yo muri icyo gihugu. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bo muri Iran bagaragaje uburakari bukomeye nyuma yo kumva inkuru y'icyo gitero cyo ku kigo cy'amashuri. Umunya-Iran
wo mu mahanga utavuga muri igitekerezo cyo kugaba ibitero bya gisirikare kuri Iran yavuze atabahohote ba mbere muri intambara n'abakobwa 40 b'iminabo bagabo igitero cya misile. Ese niyo ntambara mushyigikira? Ariko kandi kutizera ubutegetsi bwa Iran bituma abantu benshi batemera byoroshye amakuru atangwa n'inzego za leta, kandi bamwe mu banya-Iran bashinje ubutegetsi muri icyo gitero. Umwe wakoresha imwe muhembaga yavuze ati nubwo ubutegetsi butaba ari bwo bwarashe amashuri mu buryo butaziguye, urupfu rw'abana bo muri Minabu rwakomeza kubazwa Repubulika ya Kisilamu. Ati abantu nta bwisho bafite, internet yarahagaritswe, imirongo ya telefone ntikora, kandi nta nteguza yatanzwe ngo abana bagume mu rugo ntibajye ku mashuri. Muri ibi cyari gikwiriye byibura nuko abantu baguma mu ngo zabo. Ibi bitero byagabwe ku ishuri byabaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabaga ibitero by'indege ku bice bitandukanye by'imijyi myinshi muri Iran kuwa gatandatu. Ibitero bisa nkaho bikomeje nubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abasirikare bakuru benshi bishwe mu bitero bya mbere. Nyuma itangazamakuru rya leta ya Iran ryemeje ko Khamenei yapfuye koko. Mu bitangazamakuru bavuze ko igitero cyahitanye umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kitagabwe hagati mu ijoro nk'uko benshi bashobora kubyitega, ubwo hari hagati mu gitondo. Ibyo ni ukubera ko Amerika na Israel banze gukorera ku makuru akomeye y'ubutasi yabagezeho amasaha make mbere. Bari bamaze amezi menshi bashaka kumenya igihe nyacyo abategetsi bakuru ba Iran baterana maze bamenye ko Khamenei yari agiye ko ari mu nyubako iri hagati mu mujyi wa Tehran kuwa gatandatu mu gitondo. Bari bafite intasi iri aho abandi basirikare bakuru n'abakuriye ubutasi bari buhuriye muri uwo mwanya umwe. Ni nyuma y'amezi menshi Amerika na Israel bakurikirana ingendo zuriya mutegetsi w'ikirenga. Uburyo nyabwo bwakoreshwe n'ibanga nubwo President Trump wa Amerika ku mbuga yabaye nk'ubukumuzaho ati ntiyashoboye kwihisha ubutasi bwacu na systeme zigezweho zo gukurikirana umuntu. Ubwo buryo bushobora kuba gukoresha umuntu utanga amakuru, ariko birashoboka cyane ko ari ubwifashisha n'ubuhanga bugezweho. Mu ntambara yamaze iminsi 12 muri Kanama ishize, Israel yakurikiranye abahanga muri siyanse n'abatetsi ba Iran bakora mu nshinga w'ingufu za nucleaire mbere yo kubica barashwe ibisasu. Biva ko Israel yakoresheje kwinjira imirongo ya telefone, imikoro ya telefone ngendanwa kugira ngo bamenye ingendo n'abo bahiga baherereye buri mwanya. Ibyo rimwe na rimwe barimo gukurikirana abarenzi cyangwa se bodyguard babo bantu bashakishwa. Nyuma y'igihe ibishobora kubaka icyo bita uruhurirane rw'ubuzima rutuma babasha kugena no kumenya ibikorwa n'ibihe by'intege nkeya byabo bahiga n'abo baherereye. Iran yarizi neza ko umutetsi wawe w'ikirenga ari bumboni z'abanzi, kandi ko kunanirwa kumurinda no guca ibyo ntasi zakuramo amakuru arambuye kuri we byari akaga gakomeye. Abamurinda kandi bashobora kuba barabonaga ko igitero cyo kumanywa kuri Ayatollah gisa n'ikidashoboka. Aho rero nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru The New York Times, amakuru y'ubutasi yavuye muri CIA ahabwa Israel kugira ngo ikore igitero. Ibimenyetso byerekana ko ari ukugabana akazi. Israel ikibanda ku gutera ikarasa hari abategetsi ba Iran, naho Amerika ikarasa hari abakuru b'ingabo. Mu bukomeye ubutasi bwarerekanijwe mbere amakuru ahagije mu ngendo za Ayatollah Khamenei n'abandi bategetsi kugira ngo abakora ibitero bategura indege zishobora kurasira kure za misile. Aho gukora igitero kimwe simusiga, umugambi w'uko igitero gitangiza ibitero birebire kandi bigahera neza nyuma y'icyo cya mbere simusiga ku bategetsi bakuru ba Iran. Bishobora gufata igihe kira ku masaha 2 ngo indege z'intambara za Israel zibe zigeze mu kirere cya Iran, ariko ntabwo bizwi neza intera zarasiyeho biriya bisasu byashwanyaguje aho Ayatollah yarari. Ubwo umwanzuro wafatwa indege za Israel bivuga ko zakoresheje bombe 30 mu kurasa aho hantu Ayatollah Khamenei yarari ku isaha 3:40 zaho. Ubwo ni saa 1:40 Igitega ni Kigali mu Rwanda. Ibisasu byose bishobora kuba byaratewe nuko bikeka ko Khamenei yari akirimo gukoresha ubwisho bwo munsi y'amazu cyangwa se underground bunker aho yari arimo kwikingira. Ibisasu byinshi bishobora ko byari bikenewe kugira ngo biriture hasi cyane bishoboka muri izo nyubako kugira ngo bigere kubo bigambiriye. Ahandi hantu harashwe muri Tehran harimo ibiro bya Perezida Masoud Pezeshkian, gusa nyuma yahise asohoka. Gusa nyuma we yese soro itangazo ko ariho kandi ameze neza. Abatetsi batatu bakuru ba gisirikare byemejwe na Iran ko bapfuye barimo Minisitiri w'Ingabo Brigadier General Aziz Nasir, umunyabanga mukuru inama gisirikare Aisha Mukani na General Muhammad Pakpur, umugabo w'umutwe w'ingabo ukomeye cyane wa RGC. Ubwo izo ndege zarasaga byari hagati mu ijoro imararago muri Florida, aho President Trump yari yakoranije bamwe mu bategetsi bakuru bo hafi ye ngo bakurikirane ibirimo kuba. Byafashe amasaha mbere yo kwemeza ko umutegetsi w'ikirenga wa Iran ibitero byamuhitanye. Iran ariko yari yariteguye ko ibyaba mu gihe amakuru ko yari harateguye uko Khamenei n'abandi bategetsi bakuru bahita basimburwa mu gihe habaye ikibi